Pozdrav Raja, evo Balkan kuhinje. Evo vam recept ovih polpeta, ili kako već zovete, iz lajva od tikvica. Ovako, vidite, što su fine, mekane, sočne, a pečene u peći, a mogu i u tavi. Moja preporuka da ih pečete zbog manje masnoće u peći na pek papiru. A recept ću vam ostaviti ispod videa. Ali uglavnom prvo izrendate tikvice i mrkvu, ostavite 10 minuta da odstoje, poslije iscijedite da nema toliko vode i onda dodajete postepeno stvari koje ću ostaviti dole ispod u videu. I s čim ja jedem, ovako, i grčki jogurt. Super ručak, brz za napraviti i ukusan. Eto, nadam se da ćete isprobati. Lijep pozdrav od Balkan kuhinje. Ćao, čao.